Dragi moji prijatelji, dragi moji pratioci, evo danas 4. mart, odlučio sam da vam pokažem svoja dva plastenjaka. Evo ovo je mini plastenjak ili hobi plastenjak, a ovo je profi plastenjak, pocinčan. Šta je bitno za plastenjak da se zna? Znači plastenjaci mogu biti od različitog materijala, željezni, drveni, a najbolje se pokazalo željezni, ali sa dodatkom cinka i to su u stvari podcinčani plastenjaci. Evo pokazat ćemo, plastenjak mi je bio dole 10 godina, dole na njivi i stvarno je bila je poplava, bila je sve šta je proživio, što se kaže. Ali ove stope, ove stope plastenjaka, to su ove što idu dole u zemlju, taj dio. Znači, one su bile dole, plastenjak bio pod vodom, uglavnom nisu korozirale cijevi, nije ništa. Ja sam računao da će to biti korozirano, da će to sve biti gnjilo, međutim, toliko je urađeno dobro da sam stvarno prezadovoljan. Evo, uzeo sam plastenjak 2004. godine u Gračanici. Na onome glavnom putu se skreće gore u grad u Gračanicu. I tad sam ga platio, ovo je 1710 maraka sa navodnjavanjem. Jako sam zadovoljan. Evo, pogledajte, cijevi, sve su dobre, još uvijek služi dobro. S tim da sam onda foliju sam dobio od 230 mikrona. Međutim, 2 puta sam već menjao foliju, to znači preko 20 godina. Ja mislim da ona folija prva od 230 mikrona da je trajala 8 do 9 godina. Tako je bila dobra. Imamo ostatke u drugom plastenjaku, pa ćemo pokazati. Šta je još bitno za plastenjak? Preko ljeta su velike vrućine. I znači treba sjenilo, znači mreža ide na plastenjak gore. Ja imam mrežu, nisam je još stavio, zato što nisu velike temperature. Međutim, znam tamo tačno da sam platio Astronetu u Kozarcu 95 maraka, to sam to sjećanje, za 50 kvadrata za ovaj plastenjak. Međutim, ako velike su vrućine u Bosni i bolje je da je sjenilo veće, 20-30%. Stvarno velika vrućina i što je vrlo bitno za plastenjak, da se provjetrava, da se otvara. I najbitnije je da se kasno zatvara, a rano otvara. A preko ljeta umre sve otvoreno. I stoji non-stop otvoreno i po ljeti, i po danu, i navečer. Čitavo vrijeme je otvoreno. Evo, ovo sam posadio salatu. Ovo je zimska salata. Evo vidite tu. Zimska. A ovo je kristal. Računam da je kristal. Nisam siguran, ali mislim da je kristal salata. Evo, otkriću vam s čime tretiram ovu salatu. Znači, s čime pršćem. Znači, umre nema kemikalija, nema otrova, umre tako je čitavo vrijeme. 4 puta sam prskao, znači, sa litrom rasova doda se 10 litara vode. I to se pršće. Nisam siguran kad sam silao salatu. Uglavnom, usije se jedan red, pa drugi, tako to išlo, tako isto išlo sa lukom. Evo, pogledajte ovdje. Ovdje je posađeno krompir, međutim, neće krompir u prijedor. Tako da je ovo bilo kao proba. Ovo mrkva, to je samo nasijano, faktički, ona je bila ovolika je narasla, tačno. Ja sam ošišao je, evo sad druga je mlada počela rasti. To je nasijano, nije pravilno raspoređeno, a šta možeš? Pošto je mjesec Ramazan, odlučio sam da poklonim ovu salatu. Evo vidite, ovo je drasad što imam. Znači, ova je otpornija,
prvi red je porniji, normalno, ona je malo osjetljivija. Ali već je evo, bilo je onaj -7, -8, ali evo, plastenjak nema grijanja, ali je, evo, preživilo je to sve. Sve je to preživilo, evo vidite što imam salati, volim to podijeliti, tako da, kome god istreba, evo, ostavit broj dole ispod, evo, sad ću dole broj, kome god istreba, sutra idem za krasulje, ako nekome treba, nek dođe u 10 sati, pred matični ured, kome god istreba salate, ne treba stiditi, dobit će koliko mu treba. Evo, pogledajte to kako izgleda. Znači, probušću dole, ovo ću nasu zemlje, i tu ću, usadit ću nešto još. Ovo ću normalno osjeći, napravit ću okvir i onda ću tu saviti, tako isto ovaj drugi frižider, moram ga iskoristiti za nešto. A ovo je mini plastenjak ili hobi. Evo, ovo sam ja lično pravio. Evo, pogledajte. Ova brata sam iskoristio od jednog kreveta, ja mislim da je bilo nešto tako. Evo, pogledajte. Evo ovdje. Ovdje se koristila ova salata. Evo ovaj ris sam već potrošio. Evo, celer. Tu je celer, vamo je peršun. Znači, bitno da što prije potrošim. Treba saditi krastavce. Ovamo je blitva, kao što vidite. Koja ja slabo se koristio, ali eto, neki ima. Tu. Normalno imam navodnjavanje kap po kap, ali nisam prikupčao još, nema još velikih vrućina. Evo imam i ovdje za sijet. Ovo vrlo jednostavno napraviti, znači, ja sam imao hrastovne i dole sam napravio ram od hrastovne, zato da ne bi vjetar uborio. Primjer, ako neko ima dasku colaricu, mora napraviti ram, i baglame napraviš, znači ovdje moraš bilo šta staviti, moraš onaj podsječani cijev za uzemljenje, moraš liskovo pruće, moraš šta hoš, napraviš se okvir i to se savije, stavi se najlon, to je tu. Nije ovo ništa još posijano. Evo ovdje je izagnjilo ovaj ram, morat ću to preurediti. Evo, pokazat ćemo kako se pravi plastenjak. Cijevi se udare dole, znači moraju biti fi, znači cijevi. Preko tiju fi cijevi ja sam udario ovu plastiku, mogu biti od vode, mora biti plastika, mora normalno, i dobro je uvući u ovu plastiku, ove cijevi, uvući željezo, imaju one šipke, uvuče se i tamo se spoji i to je to. Konstrukcija normalno mora se ojačati. Evo ja sam gore pojačao gore, zato što imam raspon veliki između i morao sam to ojačati. Normalno veliki snjegovi te primoraju na to. Evo ovdje, znači ovo sam spojio kap po kap navodnjavanje, onaj hidrofon dođe i htio sam pokazati ovamo šta koristim za navodnjavanje. Idemo ovamo. Ovo je kaca, hrastova kaca. Interesantno, prije nego što se koristila za navodnjavanje ova kaca, Srke je govorio kupusna kaca. Zato što je tu kupus bio u njoj, samo se koristila za te stvari. Ali evo, sad ja sam to preuredio, u mene je ovo stari ravnatelj pravio i pravo da vam kažem, žao mu se rastati od ovoga. Ona je jako masivna, teška i veliki vjetrovi, ništa joj ne mogu. Normalno, bude puno vode, plastična bura, to je sve slabo, zna biti vjetra. Kad smo već kod vjetra, šta je bitno za plastenjak?
one stope što sam govorio. Znači, stope ne bi trebalo dole betonirati. Ima ljudi neki betoniraju. I kad dođe, znači, do vjetra velikog, to sve potrga. I možda ste vidjeli na televiziji potrgalo. Zato što kada iđu vjetrovi, umre dole, umre se plestenjak, ovako se njihov, ko valcer da je plesu, ozbiljno vam kaže. Ali nije potrgalo. Znači, tu je bilo velike poplave, bilo je svašta nešto. Uglavnom, on je odolio svim tim iskušenjima. Evo, sad ćemo, možete doći ovom. Evo više ovo dno. Kako se pravi kaca? Evo, sad ću vam ja ukratko reći. Znači, ovo su obručovi. Ovo je stari rahmetljaj pravi, ovo su njegove obruče. Ova 3, vidite, ova 3. A ja sam ovo sa ovom trakom za razumijenje, malo sam tu uvećavao. Vidite koliko. Ovo je kac je 40 godina. Tačno 85. godine, ja se sjećam, kad su pravio, ona je puno odolijevala, bila van, unutra, svašta nešto. Znači, normalno ovako drvo, hrastovno, sirovo, laše kad se zabrekne, zatvori, one pore, sve. Ali, evo, ja sam ju već 2 godine krpim, onda kasnije silikoniram, a jako je oštećena, ali, evo, okrenit ćemo je. Čuvaj se. Čuvaj se. Ovo je dno, ono je lijepljeno, vidite ovdje. Evo, 1, 2, 3, 4, iz 4 dijela. Evo, zapamte ovo. Ovaj dio se od 1/3 debljine. Ovo je, znači, od fosne od 4 centa. Ona je pravljeno. Ovo sa glodačem, kad se ovo spoji, pokazat ćemo to kasnije, ovo se, evo imate od primjer, ali iza njega. Znači, ovo su kopa sa glodačem, taj glodač se stavi na bušnicu i to se lako obradi, zato što... Evo, pogledajte kako to sad izgleda. Evo, jako je ona. Pogledajte sad to kako izgleda. Znači, trebalo bi naći neko tvrdo drvo. Neću da odustane od ove kace zato što dno još drži, razumijete. I vjerojatno ću je prepraviti. Ako treba iskraći ovaj vrh gore. Ta kaca, znači, pun ravna je bila kupsa. I sjećam se vrlo dobro, pun ravna. Sad, narod neće ni kiseli kupus, iako je to zdravo. I šta mi najteže palo? Znači, kad se večera, ja sjedem da večeram, neko dođe i kaže, hajde, treba rasobu. I normalno ja idem, dižem poklopac, grabim i tako to. I to, 2/3 sela je donosila, poslije, znači, dao sam rasob, halal bilo. Evo, ovo je bure. Ovo sam nekad, sadio jagode. Evo, to izgleda. Ali, vjerujte, sve je fino ispalo i to izgleda lijepo, znate. Ali je problem sa navodnjavanjem. Kad dođu velike vrućine, jer ti sad kad staviš crijevo za navodnjavanje, znači dole uvijek previše vode, gore premalo. I tako da sam ja to riješio da nešto drugo napravim. Vjerovatno ću ovo isjeći ovako i ovaj dio ovamo isjeći. Znači isjeći, prepoloviti i normalno balgame staviš. Ovo ću napraviti više otvora da ima. I kad nisu velike vrućine, mora se neki najlon prebaciti, iako to se ne praktikuje da ide na željezo najlon, jer najlon se grije od željeza, željezo radi. Ali eto, može se, dok ne budu velike vrućine, mora se koristiti. I to bi bilo to. Evo, ovo je folija od 230 mikrona, znači što više mikrona, bolji najlon. Pogledajte kako to će ovo sad. Ovo je sad normalno, što je na plesenjaku, da je ono 200 mikrona. Ali eto što se mora. I jedna vrlo važna napomena. Folija. Folija mora biti slova, znači mora biti sa unutrašnje strane plesenjaka. Evo, pogledajte ovdje. Evo. Dub Garden.
Evo folija. Znači, slova mora biti sa unutrašnje strane plastenjaka zbog kondenzacije, tako je to napravljeno. To je vrlo bitno. Želim napomenuti, ova dva plastenjaka, sve što imam, znači to je sve organsko, ništa, nema kemikalija, nema otrova, znači sve je zdrava hrana. To bilo to. Nadam se da vam se svidio video. Ako imate neki komentar, ostavite, pa ja ću govoriti. Evo, možete zapratiti moj kanal. Bit ćemo jako zahvalni. Do idućeg viđenja.